Eh, aku rekitekan ini bulang David. Ini bulang David beberapa depari. Kam kerina beberapa kami khususnya Bapak David bagai pe Kempu si dua David aras Yogi aras empuk kami buru munte lak tadingin pe kam kerina tekun anak kami Jabu Sinu Haji entah buru siapai pe kam dia bagai peras kam anak buru kami buru Maliala aras si buberi Maliala tiba itu dengar kepengen kami ngerana hali bubundu kami depari iba senda kap sadadalan si Muhuli ni kan arkiteken anak kami bersumbiring geda nakan padan di bata tapi itu nakan di bata dalam si Muhuli nandangi kempuk kami David aras Yogi pujupakan di bata kam Yogi aras David kemudian bergana ada dengan kutandai arkiteken anak kami berpiring geda lang ia anak kami arba pemuda ya bangku kutandai kali ya tapi lah ku orang tutur kugaya ras anak kami eda jadi bagaimana aidam dalan-dalan na jujuri di bata man badu kami Yogi aras David ngor Jabu Yogi langa sadanari kam singalo ulumas lupa pagi meliala mergana tambah kami depari iya si mupus kami si pejabu kenca kerana nanda dua indah meliala si mupus kami si pejabu kenca rikitin kai katengah nini biring dumara indah encai jabu bapa dua nanda dua indah mbah kenda ku jabu depari aima kutangkahan mamandu Amir aras Pido aras Palem i Pekanbaru jadi jenenari kepudi Yogi eras David dari tanda itu meliala mergana aku nggak kuteh jenenari kepudi jenenari ku wari-wari selebay nggak ku ateh kuga meliala mergana ku jauh kaina adi jay pagi aku lawan citading meliala mergana entah kai pagi kerja kaina kerja suka dan duka adida di Kalimantan kam kemungkinan tak kage kerja adu mabagai Jefferson jakam dai kampu Jefferson kam ngai simutuan aku kap J jujurindu pagi agin dua kirina Jefferson Sinu Haji mergana kampu kami anak berutua depari bagai peras buberi kami si Gunung Kelawas perangin angin mergana ras teman nusa dalanan jujurindu pagi sinan dua anak dua ajari itu iya di bata enda si memberikan dalan si terang man kaina teglah kaina labo isi pilih si salah mulilang mergana pe labo salah mamadu si Bandung pe patengah na labo salah lali isi pe salah siara lebay si kurang mengerti mengenai perkade-kaden ayamia jadi bagaimana bebas sitik karena sienda kai dia didandai mamandue dar semamindu ngerana ampuni salah mamaku mama nindu pak nadagi meliala kari ngalawikam ijanu be kari salah lepak mamakwai mama sumbiring mergana depari mergana nindu kam singur Jabu David pelajari itu tutur karau aminda gia kempu berumunte nandaiku si malungun nari berumunte ndaiku ngurana kuras mamandua sekutani aras alibubuku munte mergana arah tunggaling sekutani ya tadi lain ke daerah nasitik ngonde kami ngerana aras mamandu David jadi bagaimana sitik basyenda jadi manpadu kerina Sinu Haji mergana apa yang pengen mendoba tugun memberi kami tugun Kempu tugun anak bagai turang kami buru biring buru sembiring Maliala ajar-ajar itu
Sinu Haji Mergana. Majuah-juah kam kerina, aras teman dosa dalanan, anak buru kami, si Bebrede Pari, si pemerendo, apa yang pernah rubah, majuah-juah kam kerina, begegeh kam, si acara jalan kerina, arsada kam, olah kaya si pajang pujutan, naipe bibi tua, bibi tengah, bibi muda, sada gajutna, bengkila bibi bagengnya, sada gajutna, asyara jalannya kerina, jadi bagaimana sitik manbadu kam kerina tu khususnya kam Bapak David bertoto kaman Tuhan memberi mana mak tuduhai ampuni salahku Tuhan nindu, ampuni salah nande anak-anak Tuhan nindu, berikan gegeh ras kesehatan nindu, mak tuduhai lagi kam bertoto. Aku mau kuna nami lid ngereh pasu-pasu Tuhan nih, lid adi bidokam. Mudah-mudahan basuari-wari serhaida, begegah kam, sehat kam, bertambah kam. Kandu, ay teruskan du. Ulah kamu ukur picat, urup u, bas perukuran laman paken, urup u. Ulah ukuri si laman ukuran. Ukuri karena anak ras kempu. Saja. Keluarga li masing-masing kena jabuna. Anak si betul li jabuna masing-masing. Jadi ayat namanya Siti man badu kam si Haji Mergana. Bagaimana badu kam anak kami. Ade guru biring menghamat ijapi kita jumpa Dubai waktu kam sehat dengan salam hidup kami. Balik ke kamar ketengahan Dubai. Bibindun Dubai, guru biring Dubai, guru deparin Dubai. Jadi bagaimana menjuah-juah kami tadi kendu, anak kami bersembiring. Selamat-selamat kam ibas ini tekendu sidekah henda. Sehat anak du, sehat kampung du, sehat permendu tadi kendu. Si Yogi pi bagaimana? Mido bolang mudah-mudahan tahun depan jumpa jodoh. Bapak dia pengen kurang kesehatan nah. Yogi, jadi sebenarnya bujur majuah-juah kita kerina tetap sikatakan kabujur man Tuhan amin ya kia ilu ibas mata tapi tetap sekejap kedengar perkuhati Tuhan ibas paksa si guderenda ibas kita ngadap-ngadap jenazah rasendungi acara penguburan kakak enda beru meliala beru depari. Emang kangerana kami Siti ibas tegun seperdemui perkondangkan kakak Bapak Ana. Jadi ibas sendanin kami mankam terlebih bang pikir ras beberei kami si dua aku mamandu ya. Jadi bagaimana ya bang, memang sesuatu hal yang tidak kita harapkan si terjadi. Tapi intinya kalau uga kita merespon hal sebegini rupana, MK pengendesman Tuhan bagi kata si perlebendai krina. Jadi punya hubungan ras kedekatan ras Tuhan kam, ertoto ras megigan kali kata Tuhan maka timbul kari gegeh ras pemeta hikmat berikan Tuhan ngasup kita andalani sebegini rupana. Kemudian KP bagi kami kerina gobre kami impal kami Sinu Haji Mergana bersada-sada ukurndu saling menopang mendukung menguatkan satu sama lain gelana ibas kelawasan kakak endape latridah tanda-tanda iya laneje ulah kakari laneje nggoka kita yang negatif tapi enda bagi kata si perlebendai enda nggo tuduhkan Tuhan perkuhatena ibas kejadian sebagai enda lebih dewasa kita lebih berhikmat lagi agar kita lebih baik kabagai. Jadi Siti rasidi banalit ngesila bagi ukur tapi pengedeskan man Tuhan berserah kita sikejapkan perkuhate Tuhan gelah kita satu sama lain sapi-sapi senina tapi dan tidak gejapkan perkuah hati si keleng-kelengan kita
Jadi bagaimana kubang sitikal tetap megege pengendes kaman Tuhan ibas baginda rupana, maka selamat jalanin kami man kakak sehat menjejuah kami itading kendu cibareng masa kunari